Yes rero kambahereza ikaze kuri Rwanda Positive News. Rwanda Positive News hanga tukaba turi mu karere ka Rubavu aho twitabiriye imyitozo y'ikipe ya Etincelle FC. Akaba ari ikipe yitegura kwakira umunsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport. Ewana akaba ari match bikomeye cyane, match bimeze neza cyane ahangaha abakunzi ba foot muri rusange mu ntara y'Uburengerazuba akaba ari match babategerezanyije amatsiko menshi cyane. So nk'ibisanzwe rero turi muri Rayon Week imaze iminsi itari mike itangiye aho Rayon Sport imaze iminsi igaragura amakipe agiye atandukanye. Aho match ya mbere yatsinze ibitego 4 ikurikiye itsinda 2 ejo bundi ikaba yatsinze Gorira igitego kimwe. Ewana Rayon Sport bavuga ko 11 ari abazungu. Ejo izabiri hano kuri stade Umuganda. Vari. Yes. Mezuti. Ni sawa. Ahangaha rero nkabandi kumwe n'abasesenguzi bagiye batandukanye cyane bazi ikipe ya Etincelle cyane dore ko ari abakunzi bayo ndetse bakaba n'abasesenguzi muri foot yangaha mu karere ka Rubavu. Uyu nguyu turi kumwe akaba ari Valence. Yes, asante Mezutesi. Meze neza. Mbere na mbere tugwaye karibu hano mu karere ka Rubavu wacu. Welcome kabisa. Ni ikiyaga wakibonye se? Nakibonye ikiyaga ukuntu bimeze. Nizere ko hari udufi n'udusambaza ibintu byose bisa neza. Amafi yo n'ubugari ahangaha kabisa ni ibintu naraye ndya nanjye naje kukavaringa iyi match. Okay, sawa tugwaye ikaze rero. Murakoze cyane. Okay, nkuko ubona turi kuri stade Umuganda rero aho ikipe ya Etincelle yitegura match ya Gishuti n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo. Nkuko ubona abafana ba Etincelle tuba twaje gushyigikira ikipe yacu kugira ngo ikipe ya Rayon Sport tuyereke ko ibyo yiteguye ku munsi w'ejo atari byo izabona. Twihuse cyane ndetse tutanatinze amagambo ejo muzakira ikipe bivugwa ko 11 ari abazungu. Ubutaha yarabatsinze. Ese ukurikije uko Etincelle irimo yiteguraho imyitozo usanzwe ikurikirana urabona ejo hari ikintu kizava mu cyase bizaba bya bindi 11 bakomeze kwibera abazungu muri Rayon? Nyeka ko ejo ku munsi w'ejo ikipe ya Etincelle n'ikipe ya Rayon Sport turabona igipimo cyiza ku makipe yombi ku mpande zombi. Ari ikipe ya Etincelle yaguze neza ndetse n'ikipe ya Rayon Sport imeze neza. Ariko nakubwira yuko ikipe ya Etincelle muri aka kanya dufite umutoza mushasha ari we Romami Marcel, dufitemo abakinnyi bo kwitega ku munsi w'ejo kuri match y'ejo ndetse n'ikipe ya Rayon Sport nayo ifitemo abakinnyi benshi nabo ni bashyashya n'umutoza ni mushya. Bamwe bazaba bakiniye kuri stade hano bwa mbere. Nkeka ko ari match ku munsi w'ejo izaba ifite ishusho. Azaba ari match ku munsi w'ejo ifite ishusho. Aha rero tugiye kuganira cyangwa tugiye kurebera hamwe ese Etincelle inkingi za mwamba yabifite zidasanzwe, ese imyitozo imaze iminsi ikora dore ko usanzwe ikurikira, ese urabona ari uhe mukinnyi bafite ushobora gukora ikinyuranye ku munsi w'ejo? Urakoze ntabwo navuga ngo nuhe mukinnyi ko Etincelle nkuko uri kubona imyitozo yayo buri mukinnyi wese ku mwanya we navuga arakomeye. Buri mukinnyi wese ku mwanya arakomeye, habe mu izamu, defense, hose ku mpande atake navuga ibintu bimeze neza. Uri kubona umutoza wacu ibintu ari gukora, sibyo? Hari ibintu bitandukanye n'ibyo Portugal Style yari gukora muri iyi minsi. Navuga abakinnyi rero bambaje bo kwitega. Reka urugero nahera ku mwana bita Ayman Manishimwe Jabir. Umunsi w'ejo ni wo kwitega cyane. Nuri ufite baro. Uri kumubona cyane uriya mwana irani tara yacu yigendera kabisa. Navuga n'ikipe ya Rayon Sport mu minsi ishize yaramwifuje. Sinzi neza ejo noneho ni arabakofirima arabereka ko Ayman akiri wa wundi. Mbese niba baranamushakaga niba uretse ko natwe na Etincelle twabashije kuba tutifuza kumutanga, ariko nkeka ko ari uwo igipimo cyo ku munsi w'ejo kirerekana Ayman uwo ari we nyirizina. Undi warumbajije nawe hari uwo bita Sajat Somuzi. Sajat nawe ku munsi w'ejo nawe nkeka ko arakora itandukaniro. Mbese muri rusange abakinnyi benshi hafi ya bose ejo barakora itandukaniro kuri iyi match. Ndabona umutoza watubwiye umutoza Romami ni mushya, ndabona kabisa afite fitness mu kibuga, arimo atokinga abakinnyi abereka system zose. Ese we uri kubona harimo iri itandukaniro hagati n'umutoza ucyuye igihe cyase n'umutoza uherutse kwirukanwa?
Okay, navuga hagati ya Seninga Innocent nawe ni umutoza mwiza, nta muri iki gihugu ntabwo dushidikanya ku bushobozi bwiwe, ni umutoza mwiza muri shampiyona ishize yaradufashije, ariko navuga noneho uyu mutoza tuzanye ni amaraso mashya aje muri ekipe, hari byinshi aje guhindura muri ekipe. We ikintu ashaka nk'abanyarubavu ashaka gutanga umupira uri tiktak, ashaka umupira wihuta, ntabwo ashaka ibintu byo gufunga bisi wapi. Icyo rero tumwitezeho agapira kagenda nyine hano kuri stade nka Etincelle, mbese ku buryo tuzaza muri Big 4 hano mu Rwanda. Urabibona nawe hariya mu kibuga iyo umukinnyi ari gutakaza baro mu buryo butari bwo agahita ahagarika match akabereka ukuntu gahunda zifashe cyase akabatokinga cyane ababaza abereka system. Ese urabona ubu buryo bwe hari icyo uri buze gufasha ikipe ya Etincelle ku munsi w'ejo? Cyane nibyo. Bundi umutoza nyawe, umutoza mwiza, ni umutoza ugira igitsure. Uri kubona nyine ko afite igitsure mu kibuga, uri kubibona. Uri kubibona cyane. Ibi nibyo twifuzaga nk'abafana ba Etincelle, sibyo? Aho igitsure nk'iki ngiki kiba gikenewe muri ekipe, kandi ikindi uri kubona ko ashaka gushyira mu bakinnyi systeme ye. Systeme ye ashaka kubaka mu bakinnyi. Kandi Rumami ntawe ushidikanya ku bushobozi bwiwe. Nkeka ko ni umutoza mwiza, ni umutoza waciye muri za Rayon Sport, waciye muri za Vision, yaciye henshi cyane. Nkeka ko Etincelle tumwitezeho umusaruro uhagije. Aha, defense yanyu imaze igihe ikinwamo n'uyu mukinnyi ufite umupira ni Abdul Papia. Ese iyi defense urabona ba Abedi ejo bazabasha kuyimeneramo, dore ko Abedi nawe ari bwa mbere azaba aje guhura n'ikipe ya Etincelle. Ese urabona iyi defense yanyu mufite ahangaha? Okay, urakoze. Abedi Mohamed Sheri azabasha kuyimeneramo cyangwa se Papi nk'ibisanzwe, dore ko akunda kubagora kubera igihagararo cye, imbaraga kinisha afite, umuntu umaze muri Etincelle imyaka myinshi. Ese urabona hari ikinyuranyo kizabaho ku munsi w'ejo? Nakubwiye ku munsi w'ejo ni igipimo cyiza. Twebwe dushaka gupima urwego rwa Rayon Sport, sibyo? Hari amakipe bandi bahuye, twebwe ntabwo bitureba. Icyo dushaka twebwe gukora nka Etincelle, dushaka kubaka ibintu byacu. Etincelle rero uravuze defense yayo, abo ba Mohamed Sheri na ba Bedi Bigirimana, ku munsi w'ejo nkeka ko baraza kubona defense nziza, baraza guhura n'akazi ku munsi w'ejo. Nkeka ko itsinze hano yo biragoye kuba bayihakura rwose, biragoranye cyane. Ariko ndi kubona finishing cyasi gutera mu izamu ku buryo haboneka igitego, ndi kubona ari ibintu bitaboroheye. Nakubwiye ngo nkuko nawe uri kubibona, sibyo? Nkuko nawe uri kubibona, umutoza ari gushaka systeme ye, ari kubanza kuyicengeza mu bakinnyi, sibyo? Bitandukanye rero wenda n'ibyo Portugal Star yari ari gukina. Umutoza n'ibyo ari kubaka ibyiwe. Reka rero natwe tumuhe umwanya yubaka ibintu byiwe, kandi nkeka ko na shampiyona itaratangira. Ku munsi w'ejo kuri match amicale tuzabanza tubone neza icyo ashoboye. Tuzabanza tubone neza ikintu ashoboye. So nk'ibisanzwe rero ni ku munsi w'ejo aho ikipe ya Rayon Sport izaba yageze ahangaha ku kibuga cya stade Umuganda i Rubavu. Ahangaha twaba dufite n'abakunzi ba Etincelle benshi cyane. Etincelle bifite abafana bayikunda ku mutima kuva kera. Papa, amakuru ni meza. Uratangira wibwira abanyarwanda? Nitwa Nzabona Impara Zaro. Ndi umusaza w'imyaka 54. Umekula chumvi nyingi sana. Rero mumbaze nk'umusaza ariko umukunzi wa Etincelle cyane. Umaze imyaka ingahe ufana ikipe ya Etincelle? No kuva nyimenye. Kuva mbayeho Etincelle za 80 yacaga ibintu n'umunani 90. Ni ikipe rero tuba ku mutima, ni nayo mpamvu aya masaha mbona ahangaha. Mu gitondo kare wabyukiye uje kureba imyitozo y'ikipe yawe. Ese iyi myitozo dore ko wamenye ko mwazanye umutoza mushya? Ese ukurikije imyitozo umaze iminsi ureba ndetse n'imyitozo y'umutoza mushya Rumami, urabona harimo irihe tandukaniro nk'umusaza warebye imyitozo myinshi cyane? Urabona ko irimo tekinike, yego, ndetse ikabamo na fizike. Ni n'umutoza kandi usanzwe umenyera shampiyona. Kandi buri mutoza buriya agira systeme ye akoreramo. Itandukaniro ndaribona cyane nk'umuntu ushaka kugira uburyo bwe atuzamo ikipe.
uburyo bwe watoza mu ikipe. Umunsi w'ejo muzakira ikipe ya Rayon Sport utaha yabatsinze ibitego 2. Ya ejo ni match ya gishuti, nta hanini ntabwo bifite ikintu isobanuye cyane kuko nta manota muhatanira, ariko ni igiki wakizeza abafana ba Etincelle bagenzi bawe, ndetse ni iki wabizeza kugira ngo umunsi w'ejo bazaze barebe iyi match? Ni kihe cyatuma ubabwiye ku munsi w'ejo baze barebe iyi match? Etincelle yatsinzwe 2 na Sport ku bwashize, ariko indi mikino yaba nk'itatu cyangwa iyibanziriza Etincelle yatsinze Rayon Sport inshuro nyinshi, ibitego 3-1, ibitego 2-1, ahangaha yigaragura yikoze isoni. Rero abakunzi ba Etincelle nk'ibisanzwe Rayon Sport igidutera ubwoba ni ikipe iborohera cyane rwose. Rayon Sport ubu ngubu 11 bivugwa ko ari abazungu, wabonye ko yakoze amaraso mashyi impinduka nyinshi cyane. Ese wowe urashingira kukivuga ko umunsi w'ejo ushobora kuba iminsi nk'isanzwe, kandi Rayon Sport ifite abakinnyi bashya ba Abedi, ba Muhammad ndetse n'abandi benshi cyane, Mediane bayisengeje bakoze itandukaniro rikomeye cyane? Ese urumva hari itandukaniro mwe mufite muzako cyasi ni ikihe icyizere cy'abakinnyi mufite muri iyi minsi bashobora kubabashisha? Ndagusubiza muri ubu buryo, ikipe yitegura n'indi yitegura, kandi umupira w'iki gihe ukinwa n'abana bakiri bato b'abasore bafite imbaraga. Muri Etincelle urabona ko hahindutse byinshi, abakinnyi ni bashya kandi bakiri batoya kandi bashoboye, ni batoya cyane, ibyo n'amanso y'abantu urabibonesha amaso. Nanjye ndabibona cyane kabisa. Aho rero niho icyizere gishingiye, ukongeraho na staff nshyashya ivuguruye, ukongeraho n'umutoza mushya. Ibyo byose biturema icyizere, kandi abafana bacu nabo bagira ijambo ku bakinnyi mu byifuzo byacu dutanga kuri staff. Etincelle ifite n'amanso yanjye cyase n'amanso y'abanyarwanda, biragaragara ko abakinnyi bayo bakiri batoya. Urabona aba bana bahagaze rero babirangaha, ndabona ari Ayman ndetse na mugenzi we na ufite ballon ndetse n'uyu yitwaye, ndabona ari abana bakiri batoya cyane. Ese iyi system yo gukinisha abana bakiri bato mubona muri shampiyona y'u Rwanda igiye gutangira mu minsi iri imbere, mubona bazabasha kubafasha kuki? Ese hari insitsi mutagize bazabafasha kugeraho? Buri kitangaje nakubwira 70% abo bana ubona ni abahano Rubavu. Ni Abanyarubavu. Abo rero bakinana umutima n'ubwitange bidasanzwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ku bakinnyi basanzwe bafite experience, ntabwo ikipe bakinisha bashya gusa, ariko harimo abafite experience, navuga nka Kiza Hussein, navuga Sajat, navuga Papi, navuga Jedeo. Abo ni abakinnyi abashyashya bubakira. Jedeo uri kuri tushe ya baro, uriya musatsi mwinshi. Abakunzi bacu muramubona, Jedeo ni uriya musore. Urabona ko ari umusore ushinguye ufite imbaraga, we na Papi babasha gukora itandukaniro rikomeye cyane. Harimo na Desayi nawe ndamubona cyane. Abo ni abakinnyi bafite experience mu ikipe ku buryo nta kibazo ugomba kugira. Ese kumara igihe kirekire cy'aba bakinnyi muri Etincelle bibahereza izihe mbaraga zo kugira ngo babashe gukorera ikipe yabo? Ese wabisobanura gute byo? Wongera usubire mu kibazo. Kumara igihe kirekire cyase imyaka myinshi aba bahungu bavukanira bavukina Etincelle batahava. Ese ni irihe shyaka ubona batanga, cyase ni kihe cyizere batanga kugira ngo match ya Etincelle iteka ryose igere ikomeye? Ndahera nko kuri ba Papi bavukinaha, ba Desayi, ba Sajati. Abo rero kuba bavukinaha bituma abafana nkatwe tubibonamo gusumba abandi bose. Nabo bagakinana umutima gusumba ibindi byose. N'abana banyu. Ibyo rero bituma staff idukundiye bakaguma mu ikipe, bakomeza ikipe imbere n'inyuma. Ese rero reka tugushimire cyane kabisa. Ese ejo umunsi w'ejo witeguye ute abari dusoreza? Umunsi w'ejo abafana barabizi, amakanisa yatangiye gushyuha. Rayon Sport n'ubundi dusanzwe tuzi ko ari ikipe nkuru kandi twubaha, ariko ejo by'umupira izi ko ari ibisanzwe Etincelle kuyigaragurira hano. Ni umupira uzaba umeze neza, urimo igipimo fatizo
cya shampiyona. Turagushimiye rero kuri Rwanda Positive News. Murakoze cyane. Papi, Yes. urumva ko abafana ba Etincelle baba bafite icyizere gikomeye cyane mu mitima yabo. Icyizere baragihorana mu mitima yabo kuko ni ikipe bihebeye, ni ikipe kuva kera ihora mu mitima yabo, badashobora kwimika indi kipe mu mitima yabo. Uyu mufana hari ikintu agarutseho cyiza cyane kivuga ngo Etincelle ikinisha abana bakiri batoya gusa. Ese wowe iyi shusho yo gukinisha abana bakiri batoya gutya urabona igiye gufasha iki umutoza Rumami? Mbere na mbere ahubwo twabanza tugashimira na Etincelle, buriya n'andi makipe menshi y'uturere yakize n'iyi systeme yo gukoresha abana bakiri batoya kandi bavuka mu karere, mwako karere. Urugero ujya usanga amakipe menshi ashora amabije menshi mu makipe yabo, ariko ugasanga n'abana bakoresha atari abenegihugu. Uyu Ayman navuka ni Rubavu? Yavuka no aho ruguru muri zone ahubwo. Ahangaha kamera iri kugera hariya? Aho ruguru n'umwana w'ikipe. Okay. Yeah. So urabona Etincelle uyu munsi ifite umwitozo wo kugumana baro, kujyana baro hasi ku makipe yombi, haba ikipe yambaye umuhondo ndetse n'iyambaye ubururu, ifata baro yose iri kuyiheza hasi ndetse ikarwanira kuyigumana. Ese urabona izi mpinduka ejo muri defense ya Rayon bizayorohera? Navuga Rayon Sport ku munsi w'ejo irahura n'akazi gakomeye. Uyu mutoza ntashaka guparika bisi, ahubwo ari gushaka umupira wa tic-tac, umupira wihuta. Navuga Rayon Sport ku munsi w'ejo ari defense yayo irahura n'akazi gakomeye cyane, iragira imenge, ningakubwira ko iragira imenge. Ejo ku munsi w'ejo biraba ari shambaridiye kuri Rayon Sport. Biragaragara ko Rayon Sport ifite abakinnyi basa ngaho bakuze mu gakeya ugereranyije n'iyi kipe. Ese aba bana ba Ayman, aba ba Desailly, ejo Rayon Sport bashobora kwirukangana? Ejo barayivudukana ku rwego rwo hejuru. Navuga na Rayon Sport nayo ifite abakinnyi nabo ntabwo twavuga ko ari abasaza, ariko n'abakinnyi ba Etincelle bano bakiri batoya bafite umwuka, kandi uri kubona ko na fitness yabo iri hejuru, ku rwego rwo hejuru. Navuga rero ku munsi w'ejo bizaba ari agatangaza. Umufana wa Etincelle agatsokira avuga ngo amaze imyaka myinshi cyane afana Etincelle, gusa ngo hari ibintu yagiye abona kuri match za Rayon na Etincelle. Ejo bundi Etincelle Rayon Sport yabashe gutsinda ikipe ya Etincelle hano, ngo mu busanzwe Etincelle igigorariro cyane. Ese wowe icyo kintu nawe nuko ukibona? Ese wabihuza gute n'umunsi w'ejo? Etincelle igigorariro ibyo ntabwo twabishidikanyaho, ariko mbere na mbere Rayon Sport ubundi ni ikipe nkuru, ariko na Etincelle ni ikipe nkuru. Etincelle nayo ni ikipe nkuru. Navuga mu minsi ishize Etincelle yahagamagariye Rayon Sport, rero no ku munsi w'ejo twavuga ikipe ya Etincelle izahakaza Rayon Sport. Izahakaza ikipe ya Rayon Sport. Ese rero ni kuri Rwanda Positive News, mbabwira ukora subscribe, share na comment, kuko umunsi w'ejo tuzaba turi hano live ku kibuga cya Stade Umuganda dukurikira match ya Rayon Sport na Etincelle uko izaba igenda gatanu ku kandi kuva itangiye kugera irangiye, ndetse n'inyuma y'ikibuga naho tuzabasha kuhagera tubazanira izandani cyase amakuru acukumbuye ameze neza ahangaha mu karere ka Rubavu, dore ko Etincelle yo yakaniye umwitozo umeze neza cyane. Wabona ko uyu mwana Ayman hari ukuntu afite tushe ku kuguru kwe. Uyu mwana ni umuhanga cyane. Uyu mwana mu minsi mike muramusanga muri Espagne. Ariko uyu ntabwo ari gukina hano muri shampiyona y'u Rwanda. Ntabwo ari gukina muri shampiyona zo mu Rwanda. Uyu nguyu arajya muri Espagne. Taye nizaba Lamine. Lamine Yamal. Uramubona ariko? Ndabura cyane. Sawa. So ubu ngubu reka dukurikire imyitozo gakeya, ugenda usobanurira abakinnyi, cyangwa se ugenda uvuga match ukuntu iri kugenda gake natwe ariko abakunzi bacu bakomeza gukurikira ibiganiro byacu. Yes, reka tube tureba gake iyi myitozo, ndetse n'abanyarwanda badukurikiye babe bareba iyi myitozo ndetse n'iri shusho ryiza. Navuga ku munsi w'ejo barabona ishusho ryiza kuri iyi channel. Uyu munsi w'ejo babona ishusho ryiza, n'ahandi hantu bazarikura. Iyi match zaca hano, nta handi match zanaca. Ubu ngubu twebwe twateye amatako tayari. Hakiri kare cyane. Reka tugaruke mu izamu. Ese mu izamu ndabona uriya niwe muzamu wanyu wa mbere? Ntabwo navuga no wa mbere cyangwa wa kabiri, bitewe buriya uyu mutoza nakubwiye ni mushyashya, staff nishya. Rero ku munsi w'ejo
navuga ni ushobora kubona impinduka. nibwo turabona impinduka bitewe n'ibyo abatoza baragenderaho. Urabona ko Etincelle ari ikipe iri gukunda gukinisha ku mpande cyane, gusa ewana ifite abana bafite tushe ku kuguru ndetse bafite ukuntu bamenyeranye. Baramenyeranya benshi n'ubundi bamwe na bamwe benshi bamaze igihe kinini hano muri Etincelle. Navuga rero barahuje, barumvana cyane, bafitanye ama connection. Dore ko ari n'abana nk'uko mwabitubwiye, ari abana bagiye bakurana ku karere muri quartier, bishatse kuvuga ko bagenda bakinana za interscolaire, bikanabafasha guhurira mu kipe imwe, akaba ari ikintu cyiza cyane, ndetse akaba ari n'ikintu cyo gushimira akarere ka Rubavu mu gufasha impano z'abana babo kuzamura, ntibibande ku banyamahanga cyane. Hanga mufitemo abanyamahanga bangahe? Harimo abanyamahanga harimo abanyamahanga, ntabwo nakubwira umubare, ariko hagiye harimo abanyamahanga batandatu. Ku munsi w'ejo nabo bashobora gukora impinduka. Ku munsi w'ejo barabona itandukaniro cyane rikomeye. Ariko Ngoreyo nayo ewana yakaniye, ntabwo ishaka kuzamuka, ishaka gusohokera, ishaka kuzajya guhura na Yanga imaze gutuba amakipe yo mu Rwanda yose. Rayon Sport nayo yakaniye, ariko navuga amakipe yose ayo byahuye yaratsinze, ariko ku munsi w'ejo ayo bahuye ntabwo ari Etincelle navuga ku munsi w'ejo niyo iratanga igipimo, niyo iri buze gutanga igipimo ku munsi w'ejo. Etincelle bishoboka ko ifite umuzamu ubizi. Arayamba ngo yarenze bakame byataye. Ndabona Rumami hari ukuntu arimo abatoza kabisa umwitozo abasubirishamo, dore kufura ya kabiri barayiteye. Ubu ni uburyo bwiza cyane, gusa twagakora muzamu. Ni umuzamu kabisa, ndabona ameze neza mu izamu, ukuntu agarura imipira, afite taye nziza ya fitness, ndabona afite taye nk'abantu harifi yake. Sari kwibona se? Ndimo mbibona cyane. Umuzamu yaratanga akazi no muri champion. Tugenda twiganira gake abafana namwe muri comment mutubwira ukuntu muri buze kubona match umunsi w'ejo, ukuntu izaba imeze, ukuntu izaba yitwaye. Ubona ko Rumami agenda ababwira ati kora gutya, wowe shyira baro hasi, reba neza ushobora kunyuza baro. Ndabona ari Ayman ugiye gutera irakufra ewana. Yaramuhitanye. Urabona bishoboye ko afite baro mu kuguru. Yaramwana afite umupira mwinshi cyane. Urwego rwe nahagara urwina. Nakubwiye ni muri Espagne. Messi nikira musanga muri Espagne ri. Kiza Rwanda Positive News, reka natwe tubabwire ngo nahejo ku munsi w'ejo. Papi, wasoza gute? Ni iki wasoreza ubwira abanyarwanda? Navuga mbere na mbere ndahamagarira abafana ba Etincelle, abafana ba Rayon Sport ku munsi w'ejo baze barebe umupira mwiza, umupira ugenda, umupira wita ku mpande zombi. Navuga iyi stade kweri bazaze bayuzuze. So ndabona umutoza hari ikintu agiye kwereka abakinnyi, ni penalty ubanza arimo ashakisha buri muntu wese ku giti cye. Yari kureba washobora gutera umupira ndani. Ari kujya areba wajya abasha gutera ama penalty, hari niko ndi kubibona. Turebe niba igezweho, turebe n'akapimano uyu muzamu arebe ko yajya azikuramo. Urabona ko kabisa umutoza afite ibintu byinshi byo gukora mu minsi mike yasigaranye, gusa nawe niyo mpamvu yo gukoresha ibihe byose. Urabona ko Etincelle ifite abana bazi gushyiramo baro neza cyane. Barakora cyane. Afite akazi kenshi, ariko nawe ni umutoza mwiza, turabyemera ni umutoza mwiza. Mbere y'uko aza hano n'abayobozi babanje kureba icyo ashoboye. Navuga yarashoboye, afite iminsi mike, ariko icyo gukora azakikora. Urabona ko kabisa biri buze kumugora kumenya uwo azagira icyizere imbere y'abandi bose, kuko ndabona bose batushamo neza. Muri ijisho ryacu wenda ritandukanye n'ijisho ry'umutoza, ariko navuga nawe arabibona. Cyiza umugabo uramubona. Cyiza mugabo.
wana isizemo neza cyane kabisa. Rayon Sport bishobora kuyigora ku munsi w'ejo Mbona ndetse na shampiyona ishobora kuzaryoha. shampiyona iraryoshye cyane ahubwo itinze gutangira. So reka mbabwiye rero nshuti bakunzi ba Rwanda Positive News n'ahandi hantu wasanga amakuru nk'aya cyangwa se imyitozo nk'ingi uretse kuri Rwanda Positive News aho tuba tubakurikirana akantu ku kandi. Wowe menya neza ko make sure that you have been subscribed ndetse ko wakoze share byose ugenda ubikora ushyiramo za comment kugira ngo ukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho mu buryo bwa siporo, bw'ubukungu, bwa politiki. Murabyumva ni Positive News. So Vare duhure ku munsi w'ejo. Duhure kandi nawe uzaba wateye amatako uzinduke kare inkoko niyo ngoma. Na sate rero ngwino tukujyane ku kiyaga ujye gutembera. Tutakutane hapa asubuhi ya mapema. So ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe ni Santos ndetse nkaba nari kumwe n'umusesenguzi ndetse akaba n'umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Etincelle kamwita Valence. Reka tubararike ku munsi w'ejo gukurikirana match ya Rayon Sport n'ikipe ya Etincelle. Akaba ari ibintu bizaba bimeze neza cyane kuri Rwanda Positive News. Umunsi w'ejo turakunda cyane. Ciao. Asante.